ya Ruto na nasemaga kila siku, kama we uoni matunda ya Ruto, my friend, toka matunda mbili, toka Nairobi uende kwenyu ufanye nini? Sisi tunaona matunda ya Ruto, mwambie mbili tu. Hapa Limuru Road tunaona Kwasi pale Suba South tunaona barabara inaendelea hapo. Pale Seme Kisumu tunaona project ya maji ya national government inaendelea. Sasa wewe uko na propaganda ya Ruto must go. Unataka aende wapi na mwenye anafanya kazi hivyo? Ruto must stay kwa sababu ya hizo vitu yenye nimesema. Kama utaki Ruto, hakuna siku serikali atakuja kwa stage akulipie fare. Hakuna siku serikali atakuja kwa nyumba yako akupatie chakula. Serikali is depending on you. Kama hamutaki kazi yenye serikali anafanya, hiyo ni shauri yako. Sisi tunaona kazi ya serikali yenye anafanya. Na it is just a walking distance. Kama mwenye hataki kuona, hata hapa Limuru Road kazi ya Ruto inaonekana. Sasa musikuje hapa mnatupigia kelele ati Ruto must go, Ruto must go. Tunajua interest yenu tunajua mlikuja nayo ile wakati, na tena mumeleta hiyo problem saa hii. Mnataka kabila wengine join. Hatuta join hiyo propaganda. Ruto is the president paka 2032. Asanteni sana wanabunge.